Hinggih kecunduk malih sareng titiang ketut sidang partai ase pinake penyuluh bahasa Bali sange polih Hamongan ring Desa Bestale, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. Ring rahinani mungkin kelanturang melajah aksara Bali paletan keping kalih indik pengangge tengenan. Miring sareng sami biar saya. Pengangge tengenan punike kepertama wenten cecek mesware eng. Wenten surang mesware er. Wenten taler bisah sane mesware lan keping utat wenten adag-adag sane keanggen ngemademang aksara. Sane mangkin kelanturang tade care ring sajroning ngangge pengangge tengenan. Sekadi yening wenten aksara H kedagingan cecak punike mesware ang. Yening wenten aksara H kedagingan surang mesware ar. Yening wenten aksara na kedagingan adag-adag mesware en. Yening wenten aksara H kedagingan bisah mesware ah. Sane mangkin kelanturang indik imbe krune sane nganggen pengangge tengenan kemudian antuk cecek. Jadi balang ring bahasa Indonesia belalang. Atur wenten carang ring bahasa Indonesia punike batang. Saler kelanturang imbe krune sane mesware er tawi nganggen surang. Sekadi lawar punike jenis makanan khas Bali ring bahasa Indonesia. Lengar punike kepala botak ring bahasa Indonesia. Kelanturang imbe krune sane medaging adag-adag. Sekadi yening wenten krune mesware tasika kedagingan adag-adag mesware tasik ring bahasa Indonesia mengarti garam. Kelanturang yening krune arita kedagingan antuk adag-adag mesware arit ring bahasa Indonesia mengarti sabit. Kelanturang imbe krune sane medaging pengangge tengenan bisah. Sekadi yening wenten krune mesware sire kedagingan pengangge tengenan bisah dados sirah ring bahasa Indonesia berarti kepala. Kelanturang malih yening wenten krune cora kedagingan antuk bisah dados corah sane mengarti jahat ring bahasa Indonesia. Hinggih wantah sapunika dumun sane persida aturang titiang durus lanturang malih ring jero suang-suang maka penguntat titiang aturang sukseme.